Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko harandi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Kongera kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited. Ndibaza nizera ko meze neza muri amahoro. Shimira abantu mwese mwakaze subscribe, mwakoze no kunzogera, mwarakoze cyane. Nawe turakora subscribe ugikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese nizere ko muri amahoro, mumeze neza. Turi Rubavu Gikombe Tubazaniye Ikibanza gifite metero kare 300. Iki kibanza kiri muri zoning area ya R1, tukwatangira miliyoni 13 zonyine. Ni hafi y'umuhanda, metero 15 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Ikibanza cyo kiri imbere y'umuhanda neza. Kuri miliyoni 13 zawe turahaguhereza ibyangombwa byose birahari, ugura ubitukorerwa mutation. Kandi Rubavu Buy and Sell Limited tugufashamo byose kugera birangiye. Dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga rero wadusangaho, aba kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose wahadusanga ukadufollowinga, ugatera commentaire, byose aba ari ingenzi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha. Muduhamagare cyangwa se mutwandikire, wanadusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etage kwa HABIBU. Dukorera muri floor ya mbere, ni nyubako yubatse iruhande rw'isoko, uhagera uhita ubona ibyapa bya office yacu. So miliyoni 13 ibyangombwa birahari, ahi Rubavu Gikombe. Iki kibanza gifite metero kare 300, turahita tukiguhereza. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Tubafasha no kubigura no kubigurisha mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Tukabafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. Twabafasha no kuyamamaza. Wifuza ikibanza cyangwa inzu mu karere ka Rubavu cyangwa se mu karere ka Musanze, hose tubigufashamo. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu. Twongera gukora mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.